Ingi lobchen nipa particularly shiushibigi lobchen rimba nipa de la senzi nanka tsama la jarto tashitile shu. Katsingi lobchen tangbo na la lobchen tagarangi ni rimba tangbo de level tangbo de chinsenbare. Katsangi lobchen level tangbo de dang tringi level nipa de ni durwaina eni ingi chutsi chane tring de tez kale kawa yore. Tani tringi lobchen nguslan juwaina camera on a bird level nipa de Ni level tangbo dang katsin de chinsenbache tring nipa che eni jimigi nyendo de na sumbata shuyayi. A great video which was taken in Belgium in 2011 emerged. It was taken by a camera which was fixed on a falcon's back. Nyetong chukji lola Belgium charkawla lang shabegi nyentong hajang ya woshik töndos. Di nyentong de sha tala warwa puke na la falcons laptu zambala sha tagi jabla ta shabegi parchi shigi eni di nyentong de lang shaas. Scientists used the video to study falcons. The scientists were interested in the physics of flight while the birds hunt. Tani tseri bat sugi nyentong de korju chene shatala takji chigandos. Kotsu gi korang sugi ing shuksa dawa la kora ta tonante sa tsote eni shadigi eni shiu tso shiu chungan tso rada jawan to zambala eni shadigi purtse dang kararindo tela tonante gandos tsote sade. Ta dela physics la tsikde namju dawa na so ngongkam rikpala kogorwa. Ta terin dela physics of flight la undu zambala shadigi purtse kande yemi pena shadigi draw sosogi shokpa dang draw kande chine pechu dango yemi sosogi lupo ge shukse katsi pechu dango yemi eni chi gi long kande chine korju chi yemi ge rolung rodan jiwara tela kogorda eni kozu shala takje shene namdrola sopa dang tende soshanjo penna dela pensondo par dang tende kashi tuenba na tende par dela teba na tseri bat sogi shala takje shene eni namdrola sopa soshaba digi par dela teba na halebe sawanda namdrugi shokpa dang shagi shokpa so haleben rawo yoba yebla sopa haleben rawo yoba tende di jela tseri bat sogi shala kande chine takje chigeme nyenjik dela kuwaina. It shows that they really are silent flyers. So how does a barn owl fly so silently? Nyen di na la sha upa da kande chine ken jambon porto wi meki kola kutsu takje chigo shokpa tabdu shukchiba katsu tabgo wi me kola. When air moves, it generates sound. The more movement, the greater the sound. The pigeon's large body and small wings mean it can't stay airborne without a lot of fast flapping. This creates turbulence in the feathers below. The peregrine has much larger wings, which it uses to build up speed and chase down its prey. The barn owl is far more graceful. Kenza's large wings and small body make it easier for her to generate lift. So just one gentle wing beat sees her gliding effortlessly through the air, creating little more than a whisper in the feathers below. The video revealed to scientists that the birds used a kind of camouflaging as they fly to catch their dinner.
Tani nyentong di tseri pala kare sardong chindo lawa na revealed labda tambala sarwo chindo tumbala kogora sardong cheba. En tseri pala kare sardong chindo lawa na sha chage ni namkala perne soso ki gongze nzeun de zambala gongze la namala na shiu la kogora da kozo shiu semne shiu se ne sagorwa. En sound de zambala kozo ki kande chine simge yumege tablam de teon de zambala any motion camouflaging la piju tangdos any motion camouflaging la karere lawaina motion camouflaging la du de la number to tona jena tsigni chagdo motion la du zambala gurju la kore camouflaging la du kabala kore ta deni nyam de de zambala ko tez manachi any deni nyam de denne ge digi tonda de pukila tsigda da ji medu zambala tsigdeni rerechen ne ndishiji jawana pache tets kasaran do resangdo koalena koakonya te stop de wandu tangbo ni camouflaging la de ndishi jawana jidan camouflaging la de kabala kogor ta namju injina la tsik thanya shuda disguise la de chagor chigla zune yora la judo tela chagor ina yang camouflaging la de zambala ngobo chi pechudan ti jabla kabala kogo mardi di simchen tendege sosok suboge dode ene george ene sadan ti yeptan tune kabde wala kogor ngarangi matsena lo ngos simchen kin tende camouflaging chesa kat kawalan tonyu lawena pöle den lugzun roshin backups jangatna yorwa jangge ni lugzege mantoye ched lugzdan luge mantoye ched ani 빵기 강란도 디잠발라 빵가게 당 코랑기 뻥은 돈이 템바소네 만통하지하다 아니 도당 자게 찔런도 디잠발라야 뻥은 도데 저니 룩즈당 심쟁게 통야라 칼리카보텐데 소고 다이나양 camouflaging 진 감케슈기 심체도 응원이 전 춘의 심체도 작은 소난게 심체도 내라 벤송 년통 퉁퉁 짓고 봐이나 Deceit starts with simple camouflage. Panther flounders are easy enough to see when they're swimming. But what about the one that didn't move? The flounder is a master of disguise. It can change both the color and texture of its skin in an instant. 공기 년달 때바이나다 심chen 춘의 심chen 데서게 camouflage chedan kanemede 사오베도 심chen 셴바 진야 당에니 소소라 누바진게 심chen 서네 카비아트네 체도 소소게 수보게 체중당 수보게 입당 수보근도 저네네 감네 근데 지금 공기 년달 때나 하고도 단 디기 가서 motion camouflaging la mingzi di nangi tam shagin zindang de kandeji mi yorwa da ngus chage ni shiuden zeon de tambal tablang karep korju chigi medi kitang te sungo nyopondo de nan de la nyentong ji de ji de ba na de sarno sare. More generally, when the prey fled at an angle, the goshawk used constant absolute target direction, or CATD, a form of motion camouflage, in which it follows the fastest interception trajectory. Tni nyen di nangi da penson de la tewaina. Namka na ma ba yong ken di gi sha de da sato lu yong ken gi ribon de ni ka ko shu jikba cha da tangbo. De je ni ni ba da camouflage da di motion camouflage la di motion la di gurju la ndra yorwa di sha de ma ba ya dang sato gi simchi ribon de pan ro ya ni ga la gurju dan drive ba che tani camouflage la de kabala ko ta de kaptan kandirin do laina di gi sato gi robonte gi ka ko shodan namne ma babyong ken ki sha de tets robon ki jable yu de tambala robonti gi lamsan
남칸에 마바용 게 샤던 통야라 때 깔리 가보 요래라 때 갑드비 소노지 티마제니 잡게 rel라 소바당 텐데기 카고션다라 때네 저공 통야라 때 깔리 가보 요래라고도 제단 코게지 camouflage 치루지단데 텐데레시 Tani, the bird also use their wide field of vision to keep their eyes fixed on their prey. 샤타게 애니 소소게 미기 통자 첨보데 페이지에네 애니 소소게 세자게 시우들라 미기르네 대응도스 트링기 통자라야게 민식 벽에게 통자게 민식라야데 남주 ngaso mechigla tajan thongja chembo yorelana medigi yondendan shiyonla ndishi jabdu zambala khoya jo te mayimba chi thongja la zambala sosu mi ngu stage ni sadola ma te ondo zambala sa jache jun khasun thongwi me telekona tagda yor inji gi mingsi tanda field of vision lamda vision la zambala mi gi thongya dang teleko go field la zambala thang dang shingala sobala kogora teni wide la zambala ja chembo kogora ta cheza migi thonja chembo la gora migran thonja chembo tela kogore teni dela mi kirne de la zambala keep their eyes fixed on their prey la zambala mi kirne de bala kogor tela fixed la de dan nam junga so jala sobju jawa tan tenel ko yor teni tring dela any tempo la so ba ngurju mi ba tendel ko na ta da yo resang de teni tring lop cheng gi ndishi chang sam te teni sam sha che teni mingsi ka le ka de Falcon la de shatha la ko yin ba che camouflage la de kon ne ndishi jap che nyen thong ta ne ndishi jap cha yin ba teni prey la de pena changi ge look se du tam ba la look the prey la ko go re Janga the predator la go inchi gi minsinala ta drink lob sendinala shatha the predator che any shiude any tigi prey chagor tani ta drink gi lob sendi ma lo ne ndishi ja gi semba ta chawa che any tigi la mingsik ko kawa de zon ndishi chawa che ta nga zu di gi lob sen tung tung di nang la any ingi gi tadu 투솜기 남자한테 망보 요러와 애니 투솜 가르가르 꼬리미게 꼬라 디시자이 지단 인지기 다두나라 투솜기 남자 시용도 잠발라 자위기 투솜 남자기 예와 중요하다 베이직 지요러와 부익도이나 부게 다두나로이나 som마도 요마라 튼데바 마오 타다마도 테테스 만도 차고래 tene drink lobsenange 다두 디시자 조데 Ending la mardab jashavati semba tangbo paragraph tangbo in a sentence tangbo a great video which was taken in Belgium in 2011 emerged. Di sentence di nala ane tadu tense ni pichu tangyor. Ane kasan nyentong tangbo di nala inji gi tadu roda chasan tab they should present simple janjarendo pennan tandan di wolangi but the birds also use lab sambala shasik tadawachi and indi tadugun rodandala present simple ta injinala taduki tuson namjana chi tabda shule la shot chago ta train ason dishi ja de marda ja shoti nala tele test ngonyo chi chane tabde oyimba ene timan dishi ja yi nga chu pensong gi tandan dishi ja sentence di nala ene tusom gi namja chiana tu debar tun debi nala ya inji nala deba mambo juro di nala past simple later ta past simple nala da jida inji gi karsa di sentence kandaji yembe ne chasan lo yamana active voicing or yamana passive voicing or teni ni mayimbe gi sentence chik soya yo marta inji nala ani ngazo kong la di sentence di nala active ji yorela passive ji yan yor cheda nga so tangbo active la de la ani dromji doji khande irsha ani jing de shi jap tene ti je la passive la de dromji de shi jap
Ani nga zo ge benchong tanda lobchen nan ma leyon jo ge benchong sentence dinala active courage ani passive courage te ba na lamsang go chu gre. Tani active voice la de la charging courage te ba na tab de pe chasim boten de yo mar. Ani active ge chiktup ji so go na thangbo subject ko ri tijela verb la ko tani object ko ta ti lab de pyoke na la thangbo shiba poji ko ri tijela shachikji tani shawe yo go ta penang in de la pensong ge chiktup ni so do sentence thangbo de la dorje completed his homework te laung de jambala dorje korang ki nanglit charsong la de da ta dinala any active ge chaje karre subject verb object ra and karachang yore la na dorje la de jambala subject che tijila verb te completed la che tani object his homework ta dorje shibapo any shachik te completed shawi yorde his homework tab de operando tadi ta tani thusum gi chane any thun de bare do ati completed his homework la so pension ye ba dorma cleaned her room la de jambala 강기 단다 벤손된 찍장치 시바보 샤치 에네 샤위요 에네 투기 전에 둔데바 에네 active voice 다 인지나라 passive 라게 직접 소단데 간데를 라와이나 당보데 샤위요지 테네 샤치 테네 시바보도 용거 시바보도 타만라고 올라 테네 니 벤손 니티션도 데바이나 The ball was kicked by Dorje. Any balled shall we yorwa tambo leosant object. Tijeta was kicked. Any kicked laptamba shall we shatsik chagora teleosan. Tijela Dorje legor. Taina dela mandawa kare yore la and dinala passive sentence nala. Kaduina by la chiktan was. Dawo ta yamana had being dawo ta was ta is ta tenidamana yongor ta shachigi rogba chinke so ro yorwa penson nipa de the letter was written by tsring la de yang ta gana chikpa chikjang chang do sentence structure de thangbo yige de le tene shachig chwa la ya de tene shiba bo tsring la ya de do ro ta de tene ta passive ge sentence na lo shachig chityon de ma shachig khadu na deben deba ta go 인지나라 페나 drew like shachik deina drew che tene did tene done like yongoro kaduina da the passive sentence nalo drew like shachik de na kaduina did done like the level one chang da namju hajang kechen boyin ba shigoya ani tadu ge inji tadu lab de chambala ya shida jundem malap ki tadugin rodan chi yorta tanda khonla lapshaba nga tsogi active ina active sentence ji imbaina shipapo shachi shawi yogo gore lana shesa taina te inji meni ngeba yomar ta inji ki taduna ya active voice without object la tende ji yorta te labdi zambala ane shawi yo inji meni ko gomar penna I slept very well at the manga hajang iya bu kus na edra ta dela I the subject chagora shibapo slept the shachi chagora any object yomar ta dela ta naji I run very fast ngin jobo shu juin and because I the shibapo chagora subject any ran the shachi chagora verb tela zambalayan dela dio mare object cheta active sentence ji imbaina inji mini shepapoda shachi shawi yo sumga ngebar de goge yo mare ni ta inji mini kargo oran shepapoda shachi mebege sentence ji da ta active sentence ji da yo ya yo mare taga najin passive voice without subject la jorta any passive sentence chikla ni sheba bongus shi mogoba
Chitanda the passive la the tadugi inchi tadugi tsikrup sotan the cheju yunamina de chagorta. Digi juban dinala shatsik mus shego mar mamun and gor. So shebabo suime de shenan gor, machine and gor. Penna the pens on the ball was kicked. Any polola donja shushas. Donja shunken suime hago mata. Machine and gor. The room was cleaned. Kamba zama sodos. Sonken suime hago mata. Machine and gor de. Jisu yinyi ki tsakbar tang la sopa loa ina. Any passive ki sentence dodang de. Pe shuk chenpo yor. Karchila nandi nala. Shepa po tang. Any shawa shenken ki mate ki mengus. She gogo medu zambala. Sanju nala. Di ki sentence dodang de. Korju shuk chenpo chigor. Tanga tsu teringi ngus lopsen nangi sentence. Tangi pensong ke sentence di la tewa ina. Tanga tsu kone active voice tang passive voice nika jansa di zambala. Ani di ki sentence di na la active ke sentence di kararisha tense di. Ani passive tense di kararisha tewa ina halebe ke sarpo chago. Sentence di nangi active tsu tonya chi tan timma suwe ina tangpo jimande. Dus jima disuwa ina. And Karel Hagdo Lamadela, a great video emerged. Tilabdu Zambala Karre Nientong Yagbo Shoji, Tensha Laterwa. Tadi Ganglang azu Bensong active Bensong sentence penna I slept, I ran, the door chagoro. Chetan digi sentence di any object maybe. Active sentence di chago. Shall we your maybe active sentence? Tugi chan tun deba che. Che zanta tringa so lopse nangi. Tun deba past simple ki active sentence di tense di raswa. Tanga so ki passive ki pensonte denima kawal ragundu dewa ina tangi chik sube manga so ma. Dinal yor, tene tewa ina. Tene passive tense di tangi nga tsuji sowe mba dinal yor. Any which was taken later. That kong nga tsu passive jangap any pensong the ball was kicked, the room was cleaned. Shiva nanjin dela ya any tadugan rotan jikpa jikjan chagda which was taken later. Which later mingsabrowa. Karegi mingzarana nientong tigi mingzab. Telabdi zambala nientong te langsha lai kogorta. Lenken suyeme saromado. Che zanga su kongla passive jangdi zambala yang lenken dan shawa shebabu suyeme sarwo mashina digiyo basonza delaya sarwo shemado. Che zanga dringi lopsen ten tizam takaran shagi ene tadugi rodang di dringi tadu rodang di tense kongla shubegi Tadugin rotan tini shiwa na ane drink lopsendi na tadugin rotan tele labi tele kali kawa yo mare ane shemba kashi yo batene kasi di zum tagaran lopsen tagaran ge ane rimba tangpo ti na la shu tsawa sonza tela senan rigo yore tene namba tso drink lopsen de te soso la kali kata sha zawa na lopsen di ranga na ane inchi chutse te le lawa di lopsen de Te simbayin, ene dili te skali kawa kondu sambayna, ene indi ji lopsenti nala tigu, lopsenti nika ki dratade, di nientong di wola kushayo, ene namba zo jemiki lopsen nala jeyo. Extraordinary footage from a state-of-the-art camera mounted on a falcon's back. The video has just emerged after being used in a scientific survey. It looked into the physics of flight while the birds are hunting. We didn't say it was pretty.
The videos revealed to scientists that the birds use a kind of motion camouflaging as they zigzag trying to catch their next dinner. The birds also use their wide field of vision to keep their eyes firmly fixed on their prey while it moves in the air. The film was taken in Belgium back in 2011.